bahaye kino cyicaro kugira ngo tuze tugihuriremo. Imana yo mu ijuru baho umugisha mwinshi. Dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuze kuganira tumara dutara. Amen. Amen. Some rwandiko rwa Paulo rwa Petero rwa kabiri, rwandiko Petero yanditse rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 turageza ku 11. Bibiri iravuze ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, kunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabuti. Cyo ni cyambere. Icya kabiri bizatuma mutaba ingumba kuzo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo, utagira bino tuvuye kuvuga bye haruguru, aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa. Icya kabiri akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bya kera. Icyo gituma bene data mukwiye kurushaho kugira umwete wo gukomeza uhamagagwa no gutoranwa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami tazahanguka bwa Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza wacu. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Nishimiye Imana. Sema amen. Nishimiye kubabona. Nza ngumbura abantu ngakunda n'abantu. Umutima wanje uzumubwira ko nkunda abantu, kandi nanje nza mwemerera kumba kumva. Nkunda abantu mu buzima. Nkunda abantu rero nkabakumbura. Abatuye no hakujya tudabana kabakumbura. Nazambaza ninjiye muno nsanga bamwe batarashika. Nazambaza ngo ese bari. Nazambaza nabajije Olivier ese asize Jolie. Jolie arihe abandi batara. Namubajije ngo igitaramo ni cyiza cyane. Sema amen. Rero Imana ishimwe ko mwaje, nubwo mwaje mukereje abinyomeko abeya na ndotira, ariko mwaje. Imana ibamwishe. Sema amen. Uririmbye neza wa. Imana igumugisha mwese bikomeye. Arahimbaje n'imbaraga ze zose mbona ko zisa nizimushizemo kabisa. Arakoze Yesu agumugisha mwese cyane. Umuntu umugabo warashatse wa ufite umugore yagiye hanze yamashaka umugore yamashaka tamakuru mbonye urupeta ndakungira ngo ndakubaza yaragubatse uri umugabo. Imana igumugisha mwese cyane. Ndamukunda cyane ariko ndabizi. Ndashimye cyane ko wagize ubukwe. Ushatse ukiri muto kandi ukaririmbira Imana, aho ni sawa. Nje ngunda abashaka vuba n'abashakwa vuba. Iyo umuntu yatinze si byiza, amakosa. Amakosa kushinga na amakosa, si umugambi w'Imana. Aho gutinda gushaka k'umuhungu umusore n'umugabo nawe n'amakosa, si umugambi w'Imana. Sema amen. Sema amen. Bibiri irabivuga ngo si byiza ko umuntu
iyo umaze kuba umuntu tukwiye kuba wenyine. Si umugambi w'Imana. Amen. Abasiribateri baraha mumeze nabi cyane, bageze igihe cyo kubaka, murabangamiwe. Imana iguha umugisha, ibintu byose uzubikora neza. Tugiye kuganira aya makuru mu mwanya muto yagira dutaramira Imana. Turahudumiye nubwo turi bake, ariko turahudumiye. Naje gutarama shaka ngo duhudumiye. Bwana asifiwe cyane. Dusomye aya makuru, ndashaka kuganira hejuru y'ijambo rivuga kugira umwete, kuba abanyamwete, kuba imbaye amaguru, kuba abimbere, kuba abanyembaraga, kuba abanyamwete, kugira umwete. Sema amen. Sema amen. Kugira umwete, kugira umwete, kugira umwete. Buryo umuntu agira umwete, ibigize umwete nivyo nza kuvugaho bukeya, hanyuma tugasenga tugatarama. Bwana asifiwe sana. Aya makuru dusomye ni Petero, ni intumwa ya Yesu, yandikira bene wa, abandikira runo rwandiko rwa kabiri. Yari amaze kubandikira urwa mbere, urwa kabiri abandikira abashishikariza, abibutsa ivy'Imana Data yagiye ikora mu buzima bwabo, ivy'umwami wacu Yesu Kristo, ivy'agakiza basangiye. Ababwira ngo bagire umwete wo kuharanira kugakiza, gusirasira agakiza. Umuntu azahabwa agakiza ariko ntagasirasira akakakwa. Bwana asifiwe sana. Bwana tukuzwe. Hariho ubutumwa buri mu kuvugwa mu makanisa menshi no mu basore benshi, buvuga ngo agakiza tukakira ku bw'ubuntu, kandi uwakagezemo ndaza akavamo. Ni kinyoma. Ubwo butumwa ni kinyoma. Kinyoma nibwo nshaka guhinyuza none. Mbabwiye kugira umwete. Sema amen. Sema amen. Agakiza tugahabwa rimwe kubw'ubuntu. N'ubuntu ntacyo utanga ntacyo ukora. Ubuntu bw'Imana burimo imbabazi n'urukundo n'impuhwe. Ibyo iyo bibaye ku muntu, umuntu arababarirwa imbere y'Imana, umuntu ahanagurwaho ibyaha byose, umuntu akemerwa imbere y'Imana isumba byose. Sema amen. Hanyuma yamara kugira ako gakiza, niwe uza witwa uwizera, niwe uzuba abayizeye. Ibyo umuntu abihabwa no kumva ubutumwa bwiza. Agakiza umuntu ndakavukana, ntawe uzovukana agakiza, ntawe n'umwe uzokavukana ngo kajane mu ijuru. Agakiza tugahabwa kubwo kumva ijambo rya Kristo. Sema amen. Tukabona tukizera. Uwizera wese nuwumvishije ubutumwa bwiza. Utarizeye nta butumwa bwiza nta n'agakiza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ufite agakiza rero niwe wizera, kandi ako gakiza yagahawe kubw'ubuntu. Hanyuma rero agakiza gafite ibindi bikazingiyeho, aribyo nshaka kuvuga, uburyo bwo gusirasira agakiza twahawe. Abari aha bose netekereza ko mwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Sema amen. Sema amen. Icyo nabasaniye n'ukubibutsa ko Satani n'umwanzi araduhiga. Ndi mu gutangara cyane ngaseka iyo nije nyine. Nk'umuntu ukubwira ngo genda uryamira amatwi yombi, ngo uhumirize usinzire urara aho ushaka, ngo twakiriye Yesu, ngo uramufite Yesu. Ino niho Satani aba. Aho utuye ni intebe ya Satani iba. Ni mu bwami bw'ino. Ino bakaza kugukura ku rugamba bakakujyamisha, uratetswe, uzofatwa amateka. Hari abantu bari mu gukura abandi ku rugamba, kandi abari mu isi, abari muri no mubiri
bafashe igihe mu ndambara, bari mu ndambara, bari ku rugamba, ko baragwana ku manywa na nijoro. Utagwana arafatwa amateka. Cya kabiri, intambara tubwire ino mu isi, iya mbere niyo kurwanya Satani, niyo kumupinga, niyo kurwanya abadayimoni. Iya kabiri niyo kurwanira ubwami. Paulo umwanditsi wa Matayo, Yesu Kristo aravuga ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa, intwarane zizabugishwamo niki? Sema amen. Sema amen. Intwarane zizabugishwamo n'imbaraga. Ntawe uzosha mu bwami bwo mu ijuru atarakoresheje imbaraga. Tawe wande mwenende doze sekibayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Asifiwe Mwokozi. Bwana asifiwe sana. Tawe akona agakiza. Agakiza twagahawe kavuye mu mbaraga, natwe tukarindisha imbaraga. Bwira mugenzi wawe ngo twagahawe n'imbaraga tuzakarindisha imbaraga. Agakiza duhabwa kubw'ubuntu, kitwa kubuntu, bigatuma gasa naho gafite agaciro gake. Agakiza tugira nako mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ntawo babarirwa isa atari amaraso ya Yesu Kristo. Kristo kugira ngo amene amaraso ye, amaraso atunguke mu ruhu, habayeho umubabaro, habayeho imbaraga, habayeho gukubitwa, habayeho gukoresha imbaraga. Agakiza kacu tugakomora mu mbaraga, mu bise by'amaraso ya Kristo. Sema amen. Sema amen. Rero ako gakiza ni igiciro, nakigiciro kisi. Ikintu cyose cy'agaciro kirarindwa. Presidence irarindwa kubera iki? Kubera president birimo, kubera agaciro. Amabanki ararindwa kubera iki? Kubera ifaranga zirimo. Tiyorara gutyo wabe niyo bizogenda. Ariko ubunyine agakiza niko katarindwa. Nta mbaraga zikabaho na kantu nyine gusa. Ona agakiza. Ngo yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Aza yamagenda aho ashaka taburinzi, akarara aho ashaka taburinzi. Ngo nagakiza, ngo n'ubuntu, ngo n'ubuntu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Petero rero yandikira bene wa, arababwira ngo agakiza twagahawe rimwe kubwo kwizera umwami Yesu. Ariko bene data, mumenye ibi, nimutagira umwete. Bwira mugenzi ngo nutagira umwete, nimutagira umwete muzaba impumyi, muzahuma. Akagakiza bazokabaka, muzakakwa. Agakiza umuntu azakavamo, azakakwa. Sema amen. Sema amen. Agakiza umuntu akavamo, umuntu akavanwamo. Kubera iki? Kubera ko atagize umwete, kubera ko atagize imbaraga, kubera ko atabashije kugasirasira, kubera ko atabashije kugafatana agaciro. Yesu Kristo aje mube, abe ngo tibamumenya, tibamwakirana agaciro, tibarinda ako gakiza, tibamwakira. Sema amen. Bituma ahindukirira abanyamahanga. Sema amen. Sema amen. Agakiza twebwe tugafite, mwebwe mugafite. Ndashaka kukubwira uburyo bwo kugasirasira, kugafata neza, kukubahiriza. Nico bita umwete. Amen. 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 Iyo umuntu afite ifaranga nyinshi, antu adatekanye, tazasinzira. Kubera ko atazasinzira? Kubera ifaranga afite. Ariko ufite agakiza agasinzira, mwumve ukuntu ibintu bitandukanye byinshi. Agakiza
ukamurara ahantu wadatekanye wowe ukamusinzira ukasama ngo agakiza twaragahawe ngo ntacyo twokora cyo zimya agakiza turagafite ukamukararana muri insecurity ukakirwana muri insecurity warasamye pi warahumirije rimwe ukakaremana isoko ukama wicara ukarema isoko ukazugenda uko ushaka ugatora ibyo ushaka ngo agakiza ndagafite niyinga ukaza kuririmba niyinga ukaza kuririmba agakiza ngo uragafite ariko urufaranga ukazugenda ufashe gutya waje kwinjira mu modoka ugafata waje kururuka ugafata waje kurya ugahisha ukareba ko abandi batahari ugahisha ariko agakiza kaba ku musozi twarakarekwe kaba ku musozi kubera iki nta mwete sema amen sema amen Petero yandikira bene wabo arababwira ngo ibi abarizo bituma mugira umwete rwose mugire umwete kwizera niko gakiza ahubwo ngo kwizera mukongereho sema amina bwana sibiwe sana kwizera mukongereho ingeso nziza ndori kibasha kurinda ubukirisitu tugira n'ingeso nziza kwizera ni kubaho kudafite ingeso nziza urakwakwa sema amen uburinzi bwo kurinda agakiza twahawe kwizera dufite icyambere ucongereho ingeso nziza nuja mu isoko ugura umwenda ugukwiriye dutese cyubahiro haleluya abataye n'amasoko yini yanyaza abantu agakiza kwizera bari bafite kwaranyazwe kagenda mu isoko akamanura yuzuye abamaraya bamanisaho muzi bamaraya amayinja murabaza bandumba kaza nibuze umwambika ubusa kagakiza ko gukiza abandi kakaba ko kugusha abandi akamagenda agusha gusa atembesha gusa nyamuyigi yayitembesheje yayimaze kubera iki yigeze agira umwete wo kubasha ayiya kwizera ngo akongereho iki ingeso nziza ihuze waguze batanagupokeje ikakwaka agakiza wamara ukaza hano kuri korali ukaza hano mwitorero kubera ko bakuziho indirimbo uzi kuririmba pasiteri tiyovuga arunama basi turimo kuja mu makwe tukunama urimo kugenda uzi kukogwa n'isoni kamawuna kubera kwambara ubusa nyambara ubusa agakiza aragafite ariko nta mwete yakagiriye karanyagirwa mu ihuza kongereho ingeso nziza sema amen nimutagira umwete agakiza ufite nutagira umwete wo kukongeraho ingeso nziza ni ubuzima ni imibereho ni uburyo uvuga ni uburyo ukora ni uburyo wambara ni uburyo ubayeho ni uburyo uvugana n'uwanyu ni uburyo utuyeho nizo ngeso nziza ingeso nziza ni ubuzima bwa minsi yose ni imyambarire ni imivugire ni ibyo ukora n'aho uba n'aho wicara zo ni ingeso nziza entourage ikuziho gute abaturanyi bakuziho gute ikanisa rikuziho gute sema amen sema amen agakiza kinanga kuja kuvuga ubwiza bw'agakiza ibyiza by'agakiza kubera biranjana umwanya ngashaka gusa kubabwira ngo mugasirasire muragafite ibyo ari byo zose murakasi sema amen muri bimwe by'agakiza mu isi icyatumye Yesu Kristo aguha kugakiza ni ukugira ngo ugasangire n'abandi sema amen sema amen Yesu yarababwiye abwira indumwa arababwira ngo muri umuco w'isi
ugenda umurikira isi, uri umunyu w'isi, ugenda uryoshya isi. Sema amen. Ariko abubu kubera ko agakiza batagasirasiye, ubu nyine si umucyo w'isi kandi si n'umunyu w'isi. Hari mu kugeraho ageze agahirika kubera gusa imyambarire, imyisigire ye. Muzi imyisigire? Gutya gusa, yipodo wa gutya yakubita gutya mu mutwe, yakubita gutya ku bingohe, yakubita gutya ku zuru, agakubita gutya kamanura akagera nga abantu bakamaberekera bagapfa bose. Agakiza ati bakakabonye ntakubona Yesu, bakabona amavuta, ntakubona Kristo. Agakiza kacu nukugira ngo niba tubona babona Imana, niba twumva batwumva n'Imana, mu ngeso zacu bumva Imana, mu migendere yacu babone Data, n'itungukiro ryacu bavuge ngo uriya ninde, uriya mukozi ninde, uriya mwene Data ninde. Haleluya. Sema amin. Sema amin. Sema amin. Ubwoko bwa Israeli Sema amen. Ngo bakasa bumva inkuru zaho ngo zigaca umugongo andi mami yose, bagacika umugongo. Bakasa bumva inkuru zaho ngo n'abantu batabamwe abarozi tibabemwe abasambanyi. Bakumva inkuru gusa, inkuru gusa zingeso nziza, inkuru gusa zingeso nziza, ngo bakama bacika igikuba, bakaba barahafashe batarahagera. Dwese cyubahiro. Haleluya. Amakuru yawe azwi gute? Ingeso zawe zizwi gute muri Kayore? Zizwi gute muri Nyamavira? Zizwi gute muri Nairobi? Nairobi yofatwa kubw'inkuru zawe. Nairobi yofatwa kubw'inkuru zawe. Yofatwa kubw'ingeso zawe. Ingeso agakiza mukongereho ingeso nziza. Haleluya. Kugira ngo agakiza ka Kristo tugasangire n'abantu. Gakwirisi ubwami bw'Imana butegeke. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Agakiza tugafite kugira ngo Imana izibe mwisi, iganze itegeke, iganze isi. Sema amen. Bwana sifiwe sana. Bwana tukuza. Agakiza mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza. Ingeso nziza ngo muzongereho kumenya. Bwana sifiwe. Kumenya neza. Abantu batuye mu ikanisa batazi baza basomerwa gusa. Kwa musanga umuntu aba mu ikanisa nta Bibiliya, nta wokovu, nta gushimisha, ariko n'umukristo w'itorero rya El Shaddai. Bamubaza ngo se usengera muri El Shaddai? Wareba ibyangombwa z'umukristo ukabibura, ukamusanga nta Bibiliya, nta gushimisha, nta wokovu, nta agenda yo kwandika, nta karamu, ni gutya gusa zayamaza gusa. Womenya ute utawika? Womenya gute utari umunyeshuri? Abayesu bose bari abanyeshuri, abigishwa ba Yesu barasomaga, baramenyaga, bigaga, bariga. Abakristo dutunze abakristo batiga, n'abakristo gusa bo kuza bakaba mu ikanisa, n'abayumbe bo mu ikanisa, nabo gusirimba, ndetse indirimbo yavamo bashira mu ijambo ry'Imana bakamabisohokera, bakamakihanagura iriya. Nuko undi muntu akamaja kuri telefone, ubu ngubu basigaye baja kuri WhatsApp mu ikanisa. Indirimbo gazivuyemo, hasigaye no kuja kuri WhatsApp. Kaya makanisa afite wifi, ikanisa ryose rikamarija kuri wifi, WhatsApp kamaja kuri WhatsApp. Bazomenya gute? Bazomenya gute? Paulo asengera Abaefeso ayavuga ngo ndabasabira umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo bitume mumenya Imana neza. Iyo utiga ntiwomenya Imana neza.
Sema amen. Ikindi kiza gifasha agakiza n'ukwiga n'ugusoma n'ukwiga n'ukwemera tukaja mu ikanisa kwiga tukaja mu nzu y'Imana kwiga tukaja gusoma ibyanditswe byera tukamenya kugira ngo tumenye Imana neza. Sema amen. Sema amen. Haleluya, haleluya. Agakiza tugahabwa mu buryo bubiri. Agakiza tugahabwa iyo twimenyeho ibyaha tukamenya ko Kristo ari we waje kubidukiza, tuza tuzatura tukabivamo tugahabwa agakiza, umwuka wacu ugahembogwa, hanyuma ubugingo bwacu bukigishwa. Sema amen. Ubugingo murabumva? Ubugingo niyo habamwe amarangamutima, niyo habamwe guseka, niyo habamwe kugurira, niyo habamwe gutekereza. Ibitekerezo zacu bijya zose zo gutekereza nabi bizavyezwa no kumenya n'ijambo ry'Imana. Iyo utamenye uzuhembuka mu mwuka ariko nduzawezwa. Sema amen. Sema amen. Ntimurabona umuntu uba mu ikanisa akaba mu ikanisa imyaka 10 azahimbaza akaramya agahimbaza ariko umunsi umwe gutyo akama akubitika ijambo mukama mutangara akama akora ikintu abantu bakumirwa. Uyu si wa wundi wari umukristo, uyu si revera, uyu si pasiteri, uyu si wa muvuga butumwa, uyu si wa muririmbyi, si konditeri, uyu si wa wundi. Mukaza mutangara muzi impamvu se itumye akora kiriya yarahemutse umutima ariko ubugingo bwe ntibwejejwe, ubugingo bwe ntibwatunganyijwe. Kubera iki? Nta bumenyi yigeze agira bwo mu ijambo ry'Imana, nta bumenyi bw'Imana agira mu muri we. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Umuntu yageze ku rwego rwo kuba konditeri cyangwa perezida cyangwa apotre cyangwa revera cyangwa pasiteri cyangwa umudiyakoni cyangwa umuvugabutumwa cyangwa umunyamasengesho, yarakuriye gukora ikindi kintu gitandukanye n'ibyo yitwa. Yarabikwiriye. Kubera ko yakijijwe aja mu ishuri ariga agakiza akongeraho kumenya. Uwize wese nta mutego wa Satani wo mufata. Sema amen. Ariko akaba konditeri yamara akabombora afite ubumenyi buke, akaba umuririmbyi akaturirimbira n'agasara, akaza amanura ijwi agasohoka rizamura rikaza rigenda ibigonzo akarigoronzora bigatanga abantu bagakubita amashi. Nijoro yamara akabomboka abandi bakabombora. Impamvu ubumenyi buke, afite ubumenyi buke mu kumenya Imana. Sema amen. Sema amen. Ubufafa buke Salomo yandika aravuga mu mubwiriza ibice 10. Sema amen. Aravuga ngo ubufafa buke ngo bwonona ubwenge n'icubahiro. Donge ubumenyi buke ubufafa buke uzabwana bwonona bijya byose wahoragamo. Kubomboka kuza kwa makonona bijya wakoze byose. Bakamavuga ngo uyu muntu yaraye ubumenyi ni bukeya mu Mana. Byiza byinshi ariko kubera gusa gato yaranditse aravuga ngo isazi zipfuye ngo zica amavuta amota neza ahumura neza. Kubera ubumenyi buke nibwo umuntu aza kubita ikintu abantu bagatangara bakavuga ngo uriya ninde. Revera pasiteri azatengwa? Revera pasiteri yotengwa gute? Impamvu yatenzwe yanze amasomo, yanze kwiga, yanze kumenya, atengwe. Umukorari umucuranzi agatengwa kubera yanze kumenya kwiga ngo amenye. Umuvugabutumwa yaratenzwe yanze kumenya kwiga ngo amenye. Agakiza yanze kukongeraho ubumenyi. Sema amen.
Sema amen. Abo Yesu yakijije yazagenda batoranya abahamagara arabakiza, amaze kubakiza arashyira mu maguru ye arabigisha kugira ngo batazabonekaho umugayo na mukeya, agakiza kabe karuzuye muri bo. Bezese cyubahiro. Haleluya. Kumenya ngo mukongereho kwirinda. Mwumva ibyo abakristo batagira none. Niba utabifite umenye ko waba warakatswe utarabimenye cyangwa warajijishije. Bazabajijishije ariko kubera ko utagira ubumenyi uzodekona gutya twama tukumenya. Igifuti wokimenya gicecetse. Iya cecetse uzugira ngo none ni umunyabwenge arazi. Hari abantu benshi bicaye ino ukagira ngo none n'abakristo, ukazugira ngo none agakiza baragafite neza, ariko uzomumenya navuga kandi nakora. Kubera ubumenyi buke azagera aho akora adekona, akora ikitakogo, avuga ikitavuga. Abafite agakiza dwese cyahiro. Haleluya. Sema amen. Agakiza mukongereho kwirinda ni control. No kwiyobora, nukumenya kwiyobora, ni leadership. Sema amen. Hari abakristo batazabiyobora, batazi kwiyobora. Sema amen. Bazayobogwa ninka kujya kwa telecommand, bazayobogwa gusa, bayobogwa gusa, bazayobogwa gusa. Amabuye azoshirira yawe wundi wamuyobora azamataka. Kwirinda no kwikontrola. Sema amen. Yakobo arandika aravuga ngo ururimi ni rwiza. Ururimi ni rwiza ngo ruzaruhesha umuntu umugisha, rugasara rukaba rubi ngo rugahesha umuntu umuvumo. Ngo ari kuzikurinda ururimi rwe, ngo bazikurinda ngo ashobora kurinda umubiri we wose. Sema amen. Sema amen. Nagashashe gato nakagingo gato ariko ngo uzi kukarinda ngo yorinda umubiri we wose. Umuntu uzi kurinda umubiri we wose niwe uzi gusirasira, niwe uzi gufata agakiza neza. Umuntu utazi kwiyobora, utazi kurinda umubiri we ntabwo afite agakiza. Agakiza tikobonaho gahagarara. Sema amen. Sema amen. Kwirinda no gukomeza agakiza, kwirinda no gukomeza ubwami bw'Imana muri wowe. Kwirinda no gusirasira ubugingo, no gusirasira agakiza twahawe ku muntu. Utirinda abantu batagira imipaka. Abakristo bagira imipaka. Abakiriye Yesu Kristo bazabanena, hari izo banenye, hari izo banze burundu bataza basubiramo. Ariko abubu ibo ngo nta mupaka ngo bafite Yesu, bazama muvogerana kamuvogerana. Yesu tazavogeranwa. Yesu azanena, Yesu azahuga. Sema amen. Kwirinda baririnda muri byose. Salomo umunyabwenge w'igihanganga aravuga ngo zose turasemererwa ariko zose siko bidufitiye umumaro. Agakiza kaza gatoranya ibifite umumaro n'ibyo uzubamo. Habe niyo bitoba birimo bene wanyu, nubwo bitoba birimo urungano rwawe, nubwo bitoba birimo society, nubwo bitoba birimo abantu benshi majority. Oyayi se uko agakiza kaza kakubwira ngo iki. Sema amen. Kubera kwirinda. Bwana sifiwe. Tugagumana agakiza. Bwana tukuze. Niho umuntu azaboneka imfura. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo abera bo mwisi ngo nizo mfura Uwiteka yishimira. Imfura ni yikontrol. Ni control. Imfura ni control. Imfura ni imfura kazi. Nizi kwikontrol. Sema amen. Sema amen. Kwizera agakiza mukongereho. Kwirinda
kwirinda mukongereho kwihangana. Sema amen. Bira mugenzi wangu ihangane. Isi n'uyu mubiri utihanganye wo kwiniga, utihanganye wo kwiba, utihanganye wo kora ibidakoko, utihanganye ntiwoba mwikanisa, utihanganye ntiwoba mugakisa. Sema amen. Sema amin amin. Ibitugerageza ni byinshi cyane. Yakobo bivuze yandikira bene wa, arabwira ngo nimugugwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe bavandimwe, ndabasaba kugira ngo kwihangana kwanyu gukomeze mureke kwihangana gusoza imirimo yako. Kwihangana aho kuza gusohoreza umuntu, kuza kumugeza mu makamba. Duweze ese cyubahiro. Haleluya haleluya haleluya. Kwihangana kuza kukwambika umudari, kwihangana kuza kukugeza neza muri finale, kuza kukugeza muri finale. Umuntu utagira kwihangana ntazagera muri finale, ntazagera ku mudari, ntazagera neza kwikamba. Sema amen. Agakiza kacu tugomba kukagerana kwikamba. Duweze ese cyubahiro we. Haleluya. Tugomba kukagerana kwikamba, tugomba kukagerana ku mudari wacu wa nyuma. Yemewe ni mu bwami bw'iteka tutakicyambaye n'umubiri. Bibiri iravuga ngo tumaze kwambika ubwiza. Sema amen. Turi kumwe na Kristo. Nimwihangane bavandimwe, nimwihanganire impango n'impararo zizoshira, muzamwihangana zihite. Duweze ese cyubahiro. Bwana sifi, Bwana tukuze. Mwihanganire zijya niziki za tentire zene ziri. Mwihanganire za tentire yeme, mwihanganire kutisokoza, mwihanganire kutogosha ubwana. Mwihangane bavana, mwihangane mwisokoze, mwihangane mufate umusatsi neza, murekere umusatsi. Yesu yawuremeye ishusho yirabura. Mwihangane. Duweze ese cyubahiro. Haleluya. Bwana sibe. Yo agakiza tikaza gapfa gufata ibyadutse. Tibyokunda. Mwihangane kwambara isogesi, mwihangane n'igihe gito. Cyagiye kizama gitambuka cyo kutambara isogesi. Mwihangane kwambara utuvoka, mwihangane kwambara uducupa. Mwihangane ni misi mike imyenda izovaho. Ni fashion ibifite igihe. Mwihangane. Agakiza mukongereho kwihangana. Mwihangane mugume mwikanisa, mugume hamwe yeme. Mwihangane mugume hamwe. Duweze ese cyubahiro. Haleluya. Bwana sibe. Uzubungabunga wabaye nk'indaya. Mwihangane mwikanisa yose namwe. Mwihangane n'ijambo ry'Imana keretse atariho Bibiliya. Mwihangane bavandimwe. Mwihanganire hano yewe. Mwikomeze, mushinyirize. Ibyo ubwami bw'Imana no gushinyiriza. Bwana sibe. Umugabo wari uzi gusirasira agakiza bita Daniel yarakunda Imana agahetsa kandi akayikundira mu gihugu kitari mu Imana. Maze umunsi umwe baramubwira ngo Daniel, wihakana iyo Mana, ureke gusenga, nusenga turakugaburira intare. Bari bafite intare bazigaburiraga intumbi zibiri z'abantu. Bagombaga kuzigaburira inyama intumbi zibiri. Amubwira ngo tugeze igihe cyo kugaburira za ntare abantu. Reka Daniel kubera kwihanganira ibimugerageza zose, arababwira ngo n'inyuma y'intare kindahabona ubugingo. Inyuma y'inda ndihanganira ibishigo by'intare, ariko mfite ikamba, mfite ubugingo. Hirya y'ibi hariho ubugingo. Yeme nuzozuhura na tentire bene izingizi zitari z'abakristo, uvuge ngo ndakwihanganira, uratambuka. Hirya y'iyi tentire hariho iki?
hariho ubugingo. Hirya y'iki, hirya ya deshire, hirya ya deshire hariho ubugingo. Hirya ya deshire, iyi deshire izavaho n'umwaka umwe cyangwa ibiri, yewe nimwihangane, sinzi uko muza muririmba. Niyo tuzoruhuka, yeme nimwihangane. Sema amen. Kwihangana ngo mukongereho kubaha Imana. Sema amen. Kubaha Imana ni iki? Mwanditsi mwiza wanditse imigani Salomo arandika aravuga ngo kwihangana nukwanga ibibi byose. Kwihangana ngo nukuba kure y'ibibi. Bwana sifiwe sana. Kubaha Imana nukuba kure y'ibibi. Kubaha Imana nukwimuka, mwimuke mu bibi byose mwubaha Imana. Ngo aho ngaho tuba twakura ibintu bibiri binini kandi bishakwa mu isi. Icya mbere ni ubwenge. Iyo barandika aravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi ngo kuva mu zaha niko kujijuka. Sema amen. Iyo twubaha Imana tuba tugira ubwenge, tuba smart mu mutwe. Sema amen. Ukubonye wese umunyabwenge mwiza wuzuye azashimwa n'abaswa, agashimwa n'abandi banyabwenge. Ariko umunyabwenge injiji yigize umunyabwenge azashimwa gusa n'abameze nkawe. Abatameze nkawe ntibaza bamushima. Ako kandi murako nyumvise, mwumve neza mbatandukanyiriza. Uwajijutse uri mukubwira umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu, yewe itware neza, ambara neza, isokoze, yewe ogosha ubwanwa, reka kubugira ngo ubwiheme. Ogosha neza, ifate neza, diplomasi. Akama kubwira ngo wowe uri umuturage, wowe utazumenya ibigezweho, uri umuturage. Yamara yaseruka gutya mu ikanisa, yaseruka mu banyabwenge, bakama bamuseka. Uzokemange bene ubwo bwenge. Ubwenge ni perfect mu rwego rwose, buraboneye. Ubwenge buraboneye hose. Uzuja mu badiplomasi bakagukurira ingofero, bakavuga ngo kweli. Waja mu bakirizi bakavuga ngo sawa. Waja mu ikanisa sawa. Waja mu muhana sawa. Waja mu bukwe sawa. Ariko nubona ko haragushima igiti ni nusu, ufite agasipa, ntabwo ufite ubwenge. Nta bwenge ufite. Ntabwo ufite imbango n'imparara. Sema amen. Kubaha Imana. Bwana sifiwe. Bwana tukuzwe. Yeme ko muranyumva? Atukuzwe umukozi. Hayimidiwe Bwana wa mabwana. Gusirasira ubugingo, gusirasira agakiza kacu, tukongereho kubaha Imana. Iyo twubaha Imana tuba tugwiza ubwenge, tukajijuka. Iyo ujijutse ugwije n'ubwenge, uzugera mu basaza bakavuga ngo ndiyo, wagera mu basore ndiyo, wagera mu bamama sawa, wagera mu bakobwa sawa. Twese si cyubahiro. Haleluya. Ariko ubwenge bwino bwo mu isi, impango n'impararo, uzoshimwa n'abarya Musa. Nubona kuremegwa nabo Musa, ntabwo urakagera ku rugero rwiza. Munyabwenge ari hejuru ya byose. Ubwenge ni ingenzi. Kujijuka kuri hejuru ya byose. Kuri mu isi yose, uzuva i Nairobi wagera i Buraya, ukaza ugendana n'abakomeye, ukabana nabo, ukicarana nabo. Kubera iki? Ubu smart. Ubwenge. Ariko ubwenge ni bwiza mu kagira. Ubwenge ni ingenzi. Kandi dukura ubwenge nukubaha Imana. Nimuve mu bibi, mugwiza ubwenge, mujijuke. Kubaha Imana ngo mukongereho gukunda bene data.
kubaha Imana mukongera gukunda bene data. Bene data, tagakiza katarimwo gukundana. Tiko wakarara, tiko kararana, tiko kirwana. Sema amen. Yesu abaye itegeko, amategeko yose yavunjamwe amategeko abiri. Aravuga ngo mukundishe Uwiteka imitima yanyu yose, ubugingo bwanyu bwose, ubwenge bwanyu bwose, imbaraga zanyu zose. Icya kabiri, mukunde mugenzi wawe. Dwese cyubahiro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Agakiza tiwo kararana gutyo udakunze mugenzi wawe. Tiwo kirugwana. Satani azayamaka gupapura gutya ukigafata. Bibiri iravuga ngo umuntu niyanga mwene se ngo ababaye umwicanyi. None umwicanyi azara ku bwami bwo mwijuru. Umwicanyi agira ubugingo. Umwicanyi afite agakiza. Kwangana apana kumutera icumu, apana kumurasa, apana kumugambanira, kumwanga gusa. Uri umwicanyi. Kumwanga. Niba wanga mwene so uri umwicanyi. Niko Yohana yanditse. Sema amen. Bwana sifiwe sana. Kubaha Imana tukongereho gukunda bene data. Ukunde bene data. Mwoye kugambanirana, mwoye gukorana nabi, mwoye kureka gufasha mwene so, mwoye kureka gufashanya. Hari abantu bari mu kuva mu bandi. Iyo urukwi ruvuye mu zindi ruba ruzimye. Tiwo kwatsa urukwi gonyine. Yesu arababwira ngo mu bumwe, ngo kuko nanje ndi umwe na data, nje na data turi umwe. Urukundo nibwo ruzaruzana abantu kuba bamwe. Sema amen. Sema amen. Gukunda bene data ngo mukongereho urukundo. Sema amen. Mukongereho urukundo. Mugwiza urukundo. Yesu Imana n'urukundo. Namwe muhinduka urukundo. Aravuga ngo ibyo nibitaba muri mwe. Sema amen. Ibyo nibitaba muri mwe muzaba muri impumyi. Ariko ngo ibyo nibigwirira muri mwebwe. Sema amen. Nibigwira nimugira umwete. Umwete ni uzugwiza ibintu. Iyo uguma kugira umwete wo gutarama, wo gusenga, wo gusoma ijambo ry'Imana, wo kwitwararika, iyo ugira umwete uzuhinduka byo. Sema amen. Niho Paulo yavuze ngo mwitoze mu by'umwuka no kwitoza n'imyitozo ngo kuko ari byo bifite umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Sema amen. Mwitoza, umwete no kwitoza, umwete no kwitoza. Umubiri wange uhate, yewe umwanya ubure umene, uzumuza mumena akakujya kwihene. Mumene muce mu madirisha, mumene muce muri za shuguri, muzireke uje kugishaka kongera, uje gushaka kongera, uje gushaka kongera. Sema amen. Sema amen. Nutongera agakiza ntugararanye. Nutongera tukararanye mwene data. Nutongera tukararanye. Ariko ngo nitwongera, Bibiliya yavuze ngo tuzaba tubaye, nibwo tutazaba ingumba muzi umwami wacu Yesu Kristo. Tuzobyara agakiza karabyara. Nta muntu numwe wogira agakiza ngo akarambane mwisi atavyaye ngo avuge ngo akona agakiza afite. Ngo tutazaba ingumba kuzo kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ngo tuzobyara, ariko ngo nitutakagira ngo tuzaba impumyi. Sema amen. Sema amen. Umwete wanyu nimwagira ibingibi nibwo muzaba mufata neza uhamagaga kwanyu no gutoranwa kwanyu. Ico nari nshaka kubabwira nico. Mwakira ijambo ry'Imana. Mugira umwete. Abahamagawe si benshi, abatoranijwe si benshi. Mwakire gutoranwa kwanyu, mugufate neza. Guhamagaga kwanyu muguha agaciro. Imana ibaho umugisha. Yesu abagire neza. Reka turirimbe. Navuze ngo turaririmba nyuma gatwazanye n'abacu kugira ngo tugabane imigisha y'Imana. Nimuza kwa neema kubwa kabisa
chini ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa we, na kuitangaza Injili ni faida